Sla hevalin hêja dersa me ya Almanî bi zaravayê kurmancî didome berî ku me dest bi dersê nekiriye eşkere me xwe ra me behecîbînin, şîrove bikin û me bişopînin. Spas ji bo alîkariya we. Dersa me ya îro derheqê kar û pîşeya da ye, yani xebatê da ye. Ew çaxem dest pê bikin. Der berûf o da dî berûf e. Berûf evalno xebat e, kar e, pîşe ye. Çima der, çima dî? Niha di Almanî da artîkel hene. Artîkel çi ye evalno? Artîkel zayenda peyvan nîşan dide. Yani ev peyv zayenda ew çi ye? Nêre, meye, yani evî zayendê nîşan dide. Niha em ê tev pîşeyan bi zayenda wan em ê hîn bibin. Der engineer. Engineer hevalno hendese ye. Ev ya der gavan bijin der engineer. Ev ya ji bo mêran tên gotin. Dî engineerin ev ya ji bo jinan tên gotin. Gava ji bo jinan em bêjin gere em dî bikarbînin. Ji bo mêran jî em ê der bikarbînin. Dî engineer ev ya jî ji bo pirjimarî tê gotin. Ji bo pirjimarî jî em dîsa dî bikartînin. Der meşatronika. Meşatronika ew jî endezyar e. Ji bo mêran em ê bêjin der meşatronika. Dî meşatronîkerin ev ya jî ji bo jinan tên gotin. Mêzekin dî mehaniye. O dî meşatronîkere ev ya jî ji bo pirjimarî tê gotin. Der şawşpîla. Şawşpîla evalno şanoger e. Ji bo mêra em ê bêjin der şawşpîla. Ji bo jina dî şawşpîlerin. Mêzekin ji bo jina çi tê evalno kartafa înê tê. Li vir jî încinêrin, meşatronîkerin, şawşpîlerin. Kartafa înê tenê zêde dibe ji bo jina. Ji bo pirjimarî jî dî şawşpîla. Mêzekin evalno dî hatiye li berê lê şawşpîla neguheriye. Kartafek natiye ev ya jî pirjimarî nîşan dide. Der student. Student çi ye evalno? Student xwendekar e. Lê di Almanî da xwendekarên ê zanîngehê ra dibêjin student. Ji bo xwendekarê din ra dibêjin şûla. Der student ji bo mêran, ji bo kuran tên gotin, yani xwendekar. Dî studentin ji bo jinan tên gotin. Mêze dîsa în hatiye evalno. Dî studentin. Dî studenten. Mêzekin pirjimarî da en hatiye evalno li vir jî. Diguhere heman net işte yani pirjimarî da. Ya ê tê ya ên tê yani ji van yek tê ya jî wek xwe dimîne hevalno. Dî studentin ev jî têvateya pirjimariya xwendekarê. Der journalist. Journalist hevalno rojnamevan e. Ji bo mêra em ê der bikarbînin. Dî journalistin ev jî ji bo jina tên gotin. Mêzin dîsa in hatiye. Dî journalisten dîsa kartafa enê hat evalno ji bo pirjimariyê. Lê wekî jina me dîsa çanî artîkel
مدیانی والو یا تا آرتیکل تی گوتن زاین نشانده ده فریزه والنو کوافوره ده فریزه جبو میرا مبیجن در فریزه جبو جنا دی فریزغن دی ساچات این هاته جبو پرجماری جی دی فریزغه چه هاته والنو کرتافا تنیات در architekt والنو آواهی سازه در architekt جبو میرا İslam'ı der kalbinin. Jibo jina avalno di architekten evji jibo jina tegotin. Jibo perjimarici di architekten mezakin di saçatiye enati. Der sekreter وكيكو أمزانن سكرترة أبيجبو ميرايا دي سكرترين أبيجبو جنات تقولن دي سكرترين جبو برجماريجي دي سكرتيرة تاني خرطافة اي هاتي در art بجيش كهوالنو جبو ميرا مبجن در artist. Gaba evir kartafa الرأي لداوني به والنو تيبا الرأي لداوني به أمي بقرتينن يعني دا يعني نايبوتن دا إنكي أي إنكي دريج بيجن للرأي نايبوتن دا artist بيجيش دي artistin evji jibo bijişken jina ten gotin di erste evji jibo perjimari tene hatiye der lera mesela medisare kurtan der valno der lera çevya mamuste lera di Lehrerin evjim jibo mamosteyin jin tegotin di Lehrer ev perjimari da em kartinin di Lehrer tıkartafek nate davni de verkäufer çihe froşevane egun sta froşen de verkäufer ev jibo mera tegotin di verkäuferin ev jibo جناته گوتن دی فرکویفرن دی فرکویفا ابزی پرجماری دا ته گوتن ده کلنه چی اوانو صفروان ایگو صفره آمادات که و راد که صفرفان دی کلنغن ابزبو جنات دی کلنغن تگوتن دی کلنا تغرتا فکنات یا والنو دی کلنا افجی پرجماری اویه نها چند حب میناکا ام بدن جبو کارو پیشه Ich bin Journalisten ev çi teçuate ya valno ich ezim ez cinavka eze ya valno ben Kartafa ömeye ezim jurnalistin yani de be ez jurnalistim yani ez jurnalist çibu rojnamevan ez rojnamevanım yani eme bejin ich arbeite als Journalisten ez rojnamevanti de dixebitim em dikarin vî hawê jî bêjin Evalneja ich arbeite als Journalisten ez rojnamevanti de dixebitim arbeite evalno xebate ez dixebitim rojnamevanti de ich arbeite bei ANF Media
evyaji anefe nave medyaya nave şirketekiye gava ku em şirketekî bixebitin em ê bay bikarbînin hevalino. Ich arbeite bei anefe medya. Anefe medyakî wekî ku hûn dizanin Kurdiye. Ez di anefê de dixebitim. Ez di anefê de bay cî nîşan dide. Ez di anefê de dixebitim. Arîn ya dengle dike hevalino. Arîn, was machst du beruflich? Dibe Arîn, tu çi karî dikî? Machen kirine hevalino. Tu çi karî dikî? Tu çi xebatî dikî? Arîn rat pirse. Arîn jî dibe ich mache eine Ausbildung. Ich mache eine Ausbildung als Friseurin. Dibe ez niha Friseurin çi bu hevalino? Kuaför. Dibe ez kuaförtî di'elimim. Hîn dibim an jî. Ich mache eine Ausbildung als Friseurin. Alsê bikaranî bu hevalino. Eine Ausbildung yani hîn bûne hevalino. Ez niha kuaförtî hîn dibim. Tevî watê. Was sind Sie? Ya jî was bist du von Beruf? Yani liber sind Sie ne pirçimare hevalino. Me berê jî gotibû gava zî di nava ew kame de em bikarbînin mezin em bikarbînin hevalino lazim e rêzgirtin em nîşan bidin. Ew çax em ê mezin binivîsin. Was sind Sie? Ya jî was bist du von Beruf? Yani dibe karê te çi ye? Xebata te çi ye? Dîsa bi vî pirsê em dikarin bipirsin hevalino. Ich bin Studentin. Studentin çi bû? Xwendekar. Xwendekarên zanîngehê Studentin. Dibe ez xwendekarim. Ez xwendekarim. Ich bin Studentin. Ich mache eine Praktikum bei Anefe Media als Journalistin. Dibe ez niha stajyerî dikim li ku li Anefe Medyayê bi çi havayî? Bi Journalistin. Journalistin çi bû? Bi rojnameventî ez niha stajyerî dikim li Anefe Medyayê. Ich habe einen Job als Arzt. Yani jem dikarin bêjin evan heman bersivin derheqê kar û pîşeyê me da agahî didin hevalino. Ich habe einen Job als Arzt. Dibe ez karekî dikim job karê hevalino. Aynen yek kar. Ez karekî dikim ew jî çi kar e? Als Arzt. Ew jî bijîşkî ye. Ez karê bijîşkî dikim. Ez ya jî ez xwediyê karê kim habe xwediyê gava ku em xwediyê tiştekî bin em ê habin bikarbînin. Ez xwediyê karê kim ew jî bijîşkî ye. Als Arzt. Belê hevalino dersa me ya îro bi vî hawayî bû. Ez ê lê dikim bi kêrê we hatibe ji kerema xwe re me beecibînin, me şîrove bikin, me parve bikin û me bişopînin. Di dersekî dinê da em ê dîsa werin lê hemberî hev niha bimînin bi xêr û xweşî de bi xatirê we.